Атын сонуннарга Санкт-Петербург оракка улахан экономический форум түмүктенне. Тәрәһеңе Илдархан Игорь Борисов савалтатынан сақасырын делегация такытынна сехили бутугунан айсына бурнашова материалы бар. Санкт-Петербург город Ленэкспо улахан конгрессно-выставочный кинегер үз күнігер андай дүгебілілер бастың экономический форум ытылынна. Был 19 андай дутаға экономический форум Россия дүнен бастың инвестиционный жылабый түбәлтенен ағылылар. Тәріятчыларынан улахан компаниялар, министерствелер, онна корпорациялар болалылар. Ол күрдік форум фондата Газпром, Роснефть, Россия Сбербана, онна да атыттар. Если в случае изменения федерального, регионального законодательства или другого нормотворчества изменяются коренным образом условия для инвестиций, инвестор несет какие-то издержки или не может своевременно окупить свой проект, то Москва гарантирует компенсацию инвестору, потому что это не его вина, это вина власти. Опция форум үлетінігінен 205 сөпсөхі уанна меморандум илибаттанна. Ол күрдік сақасерин салалтата Ростелеком компанияны кытары улахан договор төһәристі. Договор бітіс қауаны ден бұл кәлер үстетсілерге Сахар Республикатығар телевидение качествотын, оны связь качествотын тұпсарыға улахан әлбәқ тәрәхінелер ütілерге оны Уапсай қайыз қылабыдан бағарысты бұд, оны өліне әйілгеттілік үске алыр гына өмен ағын көрерге оны доғардасты бұд. Бұл форум улахан қабағыннағынан білілен Санкт-Петербург коратығынан қасты сергеулетін ұтты. Илдархан Игорь Борисов салалтатынан сақасерин улахан делегацията Россия Кытай инвестиционный комиссияларын биргеулеліхи туғынан мұннағар сырытты. Оны тағынан Республика Вицалаячыда Сбербаны кытта иннекі үлеліхи сұруғын үйеруләқтік илибаттатылар. Подписывается соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Саха-Якутия и Сбербанком. Быйылгы экономический форумга андай дуга шос ден атынан биллер түмсүү бастыгытын кытынна. Шоска Кытай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, онна Узбекистан киреллер. Аныгыскы көрсүүләре быйыл отыйын онус күнігер Уфа коры кытыллар саммитihinen ахеден әреннердилер. Ол кеннеттен 2-15 сылақсын нейгар Пекин коракка көрсүүхтара. Айсына Бурнашова, Егор Максимов, Саха телевиденията, Санкт-Петербург.